Dame i gospodo, dobrodošli u 4. sezonu Prodajnog mindseta, još jedna epizoda. Neću odmah danas reći tko je gost, nego ću zapravo ispričati priču kratku. Dakle, bilo je to negdje 9-10. mjesec prošle godine i kolegica Dora, Alen i ja slijećemo u Beč na povratku iz Varšave i čekamo avion za Sarajevo. I sjedimo tako na gejtu, već je ono što se kaže Zeitnot, i prolazi jedan gospodin i poznata mi je faca i vidim ga, rekao pa to je on, idem ga pozdraviti. Ja ga pozdravim i on odzdravi i tako si mi izmijenimo par riječi i rečenica i nakon toga ja sjedim pored onako, vidim ga u daljini sa obitelji, odlazi već prema avionu i pošalja njemu poruku na LinkedInu, inače smo se već prije dopisivali i kažemo drago mi je da smo se konačno i fizički poznali. A on meni odgovara i kaže, zadovoljstvo mi je. Kaže da važne susrete duše planiraju mnogo prije nego se ljudi sretnu. Ja vjerujem da biti sretan dolazi od riječi sretati se i radujem se našim budućim sretanjima. I tako smo se sreli poslije, dame i gospodo, dr. Kenan Crnkić. Pa Kenan, ovo mi je toliko moćno bilo, znači to sam se screenshotao. Koliko mi je fora bilo. Kako si? Dobro, super. Hvala. Dobrodošao u Prodajni mindset. Zadovoljstvo mi je. U podcast o prodaji. U pripremi podcasta smo rekli da ćemo se malo odmaknuti od standardnih tema koje zapravo ti inače pokrivaš i možda načeti nekakve nove. No jednostavno moram krenuti sa nečim znači ako maknemo sve, ako maknemo ono koliko si poznati sve, tko je zapravo Kenan Crnkić? Kako bi sebe onako pisao u jednoj rečenici, ali makni posao, makni sve od. Tko si ti baš Kenan? Čovjek koji igra drugo poluvrijeme svog života. Drugo poluvrijeme svog života. Ja nekako vjerujem da mi svi imamo dva poluvremena, kao u nogometu. Prvo poluvrijeme zovem tim nekim poluvremenom sticanja. Znaš, ni mene, ni tebe niko nije pitao hoćemo se roditi. Bacio nas je na teren i hajde onda završavaj neke škole. Ženi se, diži kredite, kupuj stanove, vikendice, postaj nešto, stići što se kaže. Veliki broj ljudi umre u prvom poluvremenu svog života. Duboko, jel? A najčešće je to prvo poluvrijeme zapravo igramo za nekog drugog. Nismo uopšte vlasnici svojih života. Jel? Ganjamo neki aplauz, nekome se svetimo, nekome nešto dokazujemo. Roditelji su često tu oni koji nam te neke paradigme nabacuju i onda da li neka trauma ili neki coach, neko ko ti uđe u život, moment neke zrelosti, ti da tu šansu, tu priliku da siđeš u neku imaginarnu slačionicu života i isplaniraš to svoje drugo poluvrijeme. To je poluvrijeme smisla. Znači, kažu smisao života je život sa smislom. Dakle, životu smisao. Kad pogledaš riječ misija, dolazi, ja kad sam predavao na fakultetima, kaže misija, izjava o svrsi postojanja, o smislu postojanja. To je drugo poluvrijeme. Čovjek koji igra svoje drugo poluvrijeme. Tako što je zanimljivo, jedna mi rečenica ostala zvonit, kaže, mnogi umru u prvom poluvremenu. To ne misliš doslovno, nego umru duševno ili kako se to misli? Ne, bukvalno umru, odu na onaj svijet još uvijek duboko u prvom poluvremenu. Aha. Znaš, jer... Znači možda zađu u godine određene, ali zapravo... Pa vidiš koliko je tih ljudi. To su ljudi koji su pojavno uspješni, a generalno gledajući pa koja je mala riječ da opiše njihove živote. Jel? Znaš, pitanje koje čovjek sebi treba postaviti. Znači, danas se voda umri. To svaki dan može biti. Mi to ne znamo. Gore dijeli karte, jel? I prekida igru kad on hoće, nekad mi mislimo da treba. Jesmo li mi bili generalni direktor svog života? Jesmo li bili bar većinski vlasnici? 51% svog života. Jer smo živjeli tuđi život. Znaš, to je jako tužno kad vidiš koliko ljudi žive tuđi život. Znaš. A druga stvar, evo da danas umremo, šta bi ostalo zaista iza nas, da nas naživi? Ono što Oliver kaže, da ostavi neki trag u beskraj. I o tom ljudi ne razmišljaju. I dođeš do one izjavke koja kaže ljudi žive kao da nikad neće umrijeti i onda umiru kao da nikad nisu živjeli. Znaš. Da, to onako s jedne strane zvuči malo i zabrinjavajuće. Jeste, pa razmisli, da. Zato je, ne znam, u 7 tajni uspjeha moje knjizi ima ta poema Čovjek ogledao od Dela Wimbrowa. Mislim, to je prastara, to je tako moćna stvar. Šta ti znači aplauz cijelog svijeta? Ako ti čovjek ogledalu kaže da si ga izdao. Kaže, nije to tako. Znaš da nije to tako.
Znaš, taj odnos sa samim sobom, iskrenost prema samom sebi, ljudi je ne prakticiraju. Znaš, ne prakticiraju, jer popeli su na neko biciklo i voze. Znaš, dešava im se život, ne dešavaju se oni njemu. Pitanje je, čak i ovi koji su pojavno jako uspješni, koliko uopšte se pitaju kad je u pitanju njihovo slobodno vrijeme, njihov život. Znaš, koliko su zaista vlasnici. Da, koliko su vlasnici svog života i još što se rekao da igraju za druge. Da. Kako bi to, znači, da li to znači da rade za druge, da igraju tuđe živote, kako bi to zdravo seljački ili laički objasnili ljudima, da li to ako radim za druga, zapravo potencijalno ne živim svoj život, ili ako radim posao koji ne volim, zapravo ne živim svoj puni potencijal za svoj život? Da. Znaš kako ću to reći? Uspjeh bez sreće i unutrašnjeg zadovoljstva je najtužnija forma neuspjeha. Znači, ti imaš jako puno, ajde da kažemo, šta ljudi kolokvijalno smatraju uspjehom. A bogat čovjek, a on nesretan. Uspješan, medijski promoviran, nebitno. A on nikad nije htio time da se bavi. Znaš, i promašio što kažu nogometnim žargonom, ne gol, nego cijeli stadion. Znači, zato što mu je možda majka ili otac rekla ti moraš biti vrhunski kirurg i on je dobar kirurg, ali on to mrzi, on to prezire. Svakim danom je htio da bude nešto drugo. I Freud je davno rekao, znači, svi naši problemi počeli su onog momenta kad smo prestali biti ono što zaista jesmo i postali ono što svijet očekuje od nas da budemo. I sad ti, znaš, to ti je ona, mislim, kako kažeš zdravo seljački, šta će selo reći? Da. Znaš, ako ti sada kao neki ultra bogati biznismen kažeš, pusti sve, ja imam još života koliko imam. Znaš, ja volim život svest na brojke. Zato ovdje ima, kaže, želim ti, posvetu sam ti pisao 86.400 sekundi. Znači, život se svodi na godine koje ne znače ništa i trenutke koje znače sve. Neko mi je rekao, Isus, jedan jako zastrašujući framing. Ja sam sad u 43. godini života i neko mi je rekao, daj se razmišljaj ovako, imaš još 40 ljeta do kraja života. Tako je. Ne znam, to od tebe čuju ili od nekog. Od tebe sam čuo. To mi je tako onako bilo. A ne, ali vidi, znaš, evo, sad je ljeto. Prošlo ljeto, znači, koliko ih još imaš? Kad uzmeš prosječnik, onda kad sjediš, imaš ovu godinu, imaš ovu knjigu, čini mi se da je 4000 ili 3000, sasvim je svejedno, sedmica, tjedana. Znaš, to je zastrašujuće, to je prosječni životni vijek. I onda, znaš, dok je više lagat samog sebe. Znaš, ti si uspješan, ti si poznat, tebi ljudi aplaudiraju, a ti nisi, zato nemaš slobodnog vremena. Psihički nisi stabilan, na tabletama si, funkcionišeš ko zombi. Znaš, svaki ti dan nalikuje onom prethodnom. Znaš, da. I to je, ja sam imao nedavno jednu interesantnu komunikaciju s jednim jako poznatim biznismenom. I onako on kaže meni, ja kažem, kaže, znaš kako, nekad voli ti ljudi da se pohvale, to je okej, mislim, ali kaže, ne znam, ja sam prošle godine napravio toliko i toliko, to je zaista nevjerovatno kolika je dobit. Kaže, ja bravo. A kaže, znaš, ja nisam 6 godina bio na godišnjem odmoru. Kaže, mi opet bravo. I sad on gleda u mene. Kaže, kako mislite, pa bravo. Mislim, ima ona izreka, znaš, ja ne znam, u Bosni kažu, kaže, čega se pametna stidi, budala se ponosi. Znaš, kažem ja, znaš ti šta si ti, prijatelj? Kaže on šta? Jer ti ljudi obično nemaju iskrenog čovjeka oko sebe. Uglavnom su okruženi tim koji aplaudiraju, šefe, predsjedniče, direktore, kako si mi, jesi mi lijep, jesi mi divan, jesi mi ovako, jesi mi onako, ali nemaju nekoga ko će im iskreno reći. Kažem, znaš šta si ti, prijatelj? Kaže on šta? Ti si čuvar tuđih užitaka. I malo smo mi poslije razgovarali, prošlo je neko vrijeme, mene zove, oko nekad kasno najveće. Mislim, nismo mi tako, li smo se tek upoznali. Ja se javim. Kažem, ja se vozim odavde, ne znam, od jednog grada do drugog, nebitno. Kaže, ja ne mogu se da izbacim u rečenicu iz glave. Da sam ja čuvar tuđih užitaka. A sve što si stekao potrošit će neko. Da. Neko će to sve potrošiti. Znači, kakav život ti čovječe živiš? Dakle, ja sam napisao jednu rečenicu po kojoj sam možda i najpoznatiji. Nije važno da uspiješ u životu, važno je da ti život uspije. Znači, šta znače svi ti milioni, milijarde koje zapravo posjeduju tebe, a ne ti njih, ako ti njih ne trošiš, ako ti taj život ne živiš, znači treba jedno i drugo, treba to pomiriti. Znaš, a zato treba hrabrosti biti svoj.
Znaš, kaže, budite svoji, svi su ostali već zauzeti. Ali ja gledam to onako iz neke ljudske perspektive i to je jako zapravo slično prodaji. Gdje su ljudi vrlo često fokusirani na cilj u prodaji. Znači, moram ostvariti tu brojku. A zaborave uživati u procesu. A zapravo ti kroz proces vidiš koliko ti se novih ciljeva otvara. A to ljudi u potpunosti zaborave. Odlično. Kužiš. I sad, apropo ovoga što si rekao, to je uvijek samo još ovo da ostvarim, samo još ovo da si kupim. Da. A zapravo ni u čem ne uživaš. Tako je. What's the point? Tako je. Znači, onda ostaviš veliko nasljedstvo nekome i onda ono što smo pričali, desi se da na kraju nasljednik ti je da sad ne kažem neku krivu riječ, nemojte se ljudi, ne mislimo ništa loše, ali znači povijest se ponavlja. To je ona izreka, to smo spomenuli u pripremi, kaže laka vremena stvaraju slabe ljude. Da. Onda slabi ljudi stvaraju teška vremena, tek onda stvaraju ove koji zapravo stvore to sve. To je američka premisa, oni kažu 3 generations, jel? Form, grow, blow. Prva generacija osniva, druga generacija, kako se zove, razvija i treća generacija dođe razvali to, ko beba zvečku. Poenta nije u tome, znači čovjek treba da teži ka tome, što znači nadživjeti život. I kad vidiš, evo svaki dan otvoriš novine, neko je umro naglo. Svi naglo umiru, niko ne umre. Neko je naglo umro, otišao, kaže šta je ostavio? Šta je ostavio? Pa sve. Kad me pita mene neko, pa kaže, znao se šta je ostavio? Pa sve. Nećeš ponijeti ništa sa sobom. Znači, ponijećeš ta neka dobra djela, ponijećeš nešto što si ostavio u nekoj zadužbini u nečemu i nešto što ćete naživjeti, neku knjigu i tako dalje. Tako kažu, Bog je znao da će biti YouTube i sve pa je knjigu objavio. Jel? Znači, ostavit ćeš nešto, ali znači, pored toga šta ćeš ponijeti sa sobom? Ono što si proživio i što si doživio. Znaš, jer život je opasan igrač, znaš, ono što kažu namazan, on ti sve daje i ne da ti sebe. Hoćeš pare, evo ti pare. Hoćeš budeš poznat, evo. Hoćeš da ti svi aplaudiraju, evo. Hoćeš da imaš, da si moćan. Ljudi boluju od te moći, znaš. I onda skontaš da ti oduzeo sve to. Kroz sav taj proces te zezno. Uzeo ti sebe. Nisi ga živio, nisi ga koristio, nisi ga... Kaže meni jedan čovjek, gledao neke moje objave, ja imam tim koji radi ove odbove, ali ja sam učio praviti one istorije, znaš, ja objavim nekad, kaže, čovječe, ti živiš, kaže, baš maksimalno, život. Neko, ja ne živim, ja ga derem. Derem ga, znači, to je taj termin. Znači, bukvalno, a pored toga vamo i radim ovo što radim i ozbiljan sam i profesionalan i sve, ali gledam da ne dopustim tom danu da mi pobjegne, da mi liči na prethodni, da ne doživim nešto što će biti ono što kažu memorable. Da kaže meni sin, znaš, kaže let's make it memorable. Znaš, kaže hajmo tata napred da to bude memorable. Znaš, po čemu ćeš pamtiti današnji dan? Znači, se ne mogu sjetiti 80% života. Jer masovno to što ti kažeš, ja isto kad tako nešto, ja zapravo toliko sam na neki način, ja neki čak negativan stav prema društvenim mrežama, rekao bi onako polunegativan, a moraš ih koristiti. I onda onako, više zbog sebe neke stvari, objavljamo hranu, putovanja i te neke stvari. Super to je. Da, ali mi je fora kad ljudi kako ti živiš. Stvorio sam si to, mislim, ja živim onako kako sam si ja... Pa upravo to. Znači, možeš i ti tako živjeti ako želiš i ako se to omogućiš. To je što imaš hrabrosti. A znaš odakle ta hrabrost dolazi? Od konekcije na smrtnost. Od konekcije na vlastitu mortalnost. Znaš, ljudi stalno bježe od priče o smrti, kao joj, mračiš. Ne mrači, to je jedina istina. To je jedina sigurnost u nesigurnosti koju zovemo život. Znaš, kad se konektiraš na to, kad znaš, znaš, prije sam bio poznat da ovim svojim klijente spuštam u grob, stanovi mediji, kao kako to im je nešto cool. Sad ne radim to više. Znaš što sad radim? Kad počneš raditi sa mnom, prvo pitanje koje ti postavim, jesi li kupio svoje grobno mjesto? Naslijedio. Ali evo te uzmi u Zagrebu, u Sarajevu, svima, to je nemoguće, to je najbolji biznis. Ne možeš doći do grobnog mjesta. Znaš, ljudi to preprodaju, ali znaš zašto trebaš ga kupiti? Da znaš gdje ideš. Da znaš gdje ti je cilj. I onda odeš tamo jednom ili jednom u mjesecu, čisto onako malo da vidiš taj plac. Tu završavaš, tu ti je kraj. Znači, i onda... Odeš tamo jednom tjednu da vidiš malo. Odeš tamo jednom tjednu, znaš, nekim, odeš malo prošetaš, tu su mirna mjesta, i nema gužve, nema buke, pogledaš u taj plac
I kaže, to je moje odredište. Kaže, vizija, eto ti vizije. Da. Hoćeš viziju, ishodište, to je, tamo ideš. To je neminovno. I onda, čega više, šta će ko reći, što ne pa A zapravo... kažu ljudi, kao, znaš, čega se bojiš? Kao, znaš, pa kao izgubit ću novac, pa zaradit ćeš ponovo. Napij, kao, ostavit će mi ljubav, pa naćiš novu. Pa kao, napisat će nešto o meni ružno, ma zaboravit će sve za 7 dana. Čega se bojiš? Čega se više bojiš? Tamo ti je ishodište, čovječ. Jel se vozi motor? Vozi motor. Jel se vozi... Ja gledam, na primjer, jedan moj klijent kupio jahtu. Čovjek uopšte ne voli jahtu. Ali kao, znaš, tu treba se družiti. Voliš ti to? Ne voli. Pa šta će ti to? Kaže, igra golfa. Pa, ako voliš golf, igraj golf. Zašto, kad si već postigao nešto u životu, zašto živiš tuđi život? Ali to je, čekaj, sad ako se vratimo na ono što sam rekao, ako ti je fokus stalno na cilju, onda će samo taj cilj vidjeti, nećeš moći uživati u životu. Tako je. Tebi je to neminovni cilj, pomiri se s tim, to grobno mjesto, jel? To nam je svima. Pa uživaj u fucking procesu. Vidi, gledaj, znaš šta, odlično se ovo nabacio. Znači, ja sam godinama predavao na sveučilišnom univerzitetu. Znači, Sarajevo, Madrid, Dubai, Zagreb, Beč, to najviše Beč, Webster taj. Sve je okej. Zašto ne predajem više? Imam svoju akademiju. Zato što mi nije inspirativno predavati po Bolonji jednu te istu priču. Da. Ali predavao sam, znači doktorirao sam management, liderstvo i tako dalje. I jedan od tih stvari je vizija i misija. Evo, ovo je interesantno. Koji god veliku tvrtku dođeš, vizija, misija. Naša vizija, znaš šta je vizija pojednostavljeno? Znači, meni je na Harvardu profesor ovako rekao, to je ishodište. Aha. A misija izjava o svrsi postojanja. Aha. E sad, ako ti je to, taj plac ishodište, znači tamo ideš, šta ti je onda svrha postojanja? Tu dolazimo do pitanja vjere, dolazimo do pitanja kako živimo, dolazimo do pitanja koliko života mi koristimo, koliko život koristi nas, koliko smo svoji, koliko smo se prodali drugima, koliko smo se od sebe otuđili. Tu sam ja davno napisao, dođi sebi dok još imaš kome, pa se pjevaju. I nazovi sebe sa mobilnog na fiksni. Nekad, jednom sedmično, sa mobilnom, vidiš djeci u haosu koji se život zove. Šta sam ti htio reći? Koliko toga, znači, totalno smo otišli sad, Pa nekad. Džaba pripreme, kažem. Slušaj, baš ovo sad kad spomenuo smrt, onda se sjećam, pozdrav Vinku Mihaljeviću iz Lud podcasta, kad u mene na kraju onak podcast traje 2 sata, sad tamo mi pričamo, imam zadnje pitanje Vedrana. I kaže, jesi bojiš smrti? Ja rekao, nikad me to niko nije pitao, ne znam šta bi rekao na to. Pa ajde da ja tebe pitam, jesi ti bojiš smrti? A? Nema možda veze s ovim podcastom, ako smo već načeli. Jesi se bojiš toga? Ne, jer sam ja jednom tamo zakoračio. Ja sam iščistio svoj odnos prema tome. Vidi, ima jedna stara sufijska vježba. Kaže, zamisli da ti svako jutro dođe ptica na rame i da te pita šta ako je danas taj dan. Jesi li spreman? Ako živiš svaki svoj dan kao da ti je posljednji, kaže, jednog dana ćeš biti u pravu. Da, upravo to. Moraš živjeti tako, konektovan na to i imati to iščišćeno. Sad, za nekog je to vjera, kod mene je to vjera, kod nekoga je nešto drugo, ali poenta je ta da ako znaš, ako vjeruješ, a pazi, vidi ovo, znaš što znači vjerovat? Vjerovat znači nimalo ne sumnjati. I kad si u tome i kad se na to konektovo, i kad imaš odgovor na to pitanje, to je vječno pitanje, šta nakon toga, i vjeruješ u to, da je to doista tako, onda imaš i viziju, i misiju, ishodište, i odredište, i svrhu postojanja. I sve što radiš, znaš zašto radiš. Sve se nekako posloži. Posloži se, tako je. Neko će reći samo od sebe, ali nije samo od sebe, jako je tu puno posla. Zato što je to obrnuti inženjering. Znaš, evo ti si govorio samo prodaj, a cilj, znaš, ne, ideš prvo gdje ti ishodiš, pa se onda vraćaš unazad. Šta su ti ciljevi za život, šta su ti ciljevi za 10 godina, 5 godina, godinu, pa dođemo do tjedna, do dana. Jer kaže, nikad nećeš uspjeti dok ne promijeniš nešto od onoga što radiš svakog dana. Tajna uspjeha se krije u svakodnevnici. Ja, ali da bi to mogao, moraš imati, ja sam napisao davno, bacite sat i kupite kompas. Šta vam znači vrijeme koje idete u pogrešnom smjeru? Znači, imaš li kompas, imam, u kojem pravcu ideš? Onda je... Da se samo malo vratim na onaj uspjeh što si spominjao, pogotovo u prodaji. Pitanje ide ovako. Znači, koja je razlika između uspjeha i percepcije uspjeha? Već si djelomično odgovorio na to pitanje, ali ajmo ga pokušati framat u prodaju. Šta bi u prodaji bio uspjeh, pravi uspjeh, šta znači biti uspješan u prodaji, čisto kao razgovor, jel? Ne očekujem konkretno sad da ćeš mi reći ono to. A šta je bila percepcija uspjeha? Pa, znaš kako da ti kažem,
ja nisam stvarno nikad govorio o prodaji. Nekako ima smisla. To je, mislim, ja vjerujem duboko u tu neku specijalizaciju, hajde možemo to kasnije, ali sad sam baš svjedočio jednoj jako interesantnoj stvari. Imam jednog klijenta koji ima u Turskoj i Dubaju, ima velike građevinske konje, ima agencije za nekretnine koje su onako uspješne, nebitne i tako. I radio sam s dosta tih firmi i tvrtki i ti znaš i koje su u tom svijetu. I ja radim uvijek sa vlasnikom, sa glavnom osobom, ali moraš ti sve na vrijeme i to okruženje pogledati. I nešto su neki moji prijatelji htjeli kupovati, mi smo sasvim slučajno, ja i supruga bili dio toga. Ja posmatram pogreške u tom prihodnom procesu. Dakle, oni imaju jednu matricu, jedan skript po kojem radi, znaš. I sad ja sam tu pogledao, znači pošalju neku, to su istočnjački pristupi, znaš, pošalju neko auto da te kao obori s nogu, znaš, na aerodrom, pa te dovedu tamo, pa te neki hotel, pa te onda vode u neku bullshit kancelariju koja ima kao neke, znaš, da te kao impresioniraju i onda te zatrpavaju i nekakvim informacijama, vode te kao idemo, danas zadamo 30 nekretnina. U cijelom tom procesu agenti ne zatvaraju usta. Znači, prva stvar po meni koja je prodaji ključna je slušanje. Ti to znaš bolje, mislim, ali saslušaj čovjeka. Dok uči šta je pravi, jer klijenti lažu, oni uvijek lažu. Dok uči šta je... O tom bi mogo danima. Pa ljudi lažu u sebe da ne lažu nekog drugog. Mislim. Znači, dok uči šta mu je pravi razlog kupovine. Ja posmatram, pazi, bio je neki čovjek, čini se Rus, Ukrajinac, nebitno, i došao je tu, ja se sjedim sa strane. Vidi se da su ljudi imućni, sve, ali opušteni su. I ja razumijem šta oni, poslije su bili neki Njemci, ja njemački govorim komantijer, ja sam gore živio, i ja razumijem što oni pričaju, pazi. Oni hoće tu zlatnu vizu, gore ima zlat, kad kupiš nekretninu, hoće zlatnu vizu. Znači ona se dobija od 500, čini mi se pola miliona pa nagore nekretnina. I dobiješ 10 godina dozvolu boravka. Ljudi to sada rade kao dio asset allocationa. Žele jednostavno imati i zbog optimiziranja poreza i zbog svega žele imati drugi rezidens u nekoj zemlji i tako dalje. I ona se satra pričajući njima o nekakvim nekretninama od 200, kao znate, to je jeftino, možete kupiti 3, možete kupiti 2, možete 2 rentati, a možete jedno živjeti. To se njemu ne uklapa u glavnu priču. Nisu uopšte saslušala. Ona stvara percepciju uspjeha njima. Tako je. Znači, njima je percepcija uspjeha, ja sam danas održala 30 sastanaka. Biti busy i biti produktivan dvije različite stvari. Hvala Bogu da je to rekao. Pa ljudi rade, znaš, efikasnost i efektivnost. Da. Što ti je ona priča, što je Drucker pričao, kad je ona jedna momčadka olimpijska pala u džunglu. Znaš za to? Olimpijska momčad pala u džunglu, ne znam. I onda su se oni kao, znaš, sportisti su odmah su se oni, i uđu u neku u prašumu i nađu ostale neke mačete. I hajmo odmah. Znaš, podijelite se u dvoje, idemo i onim mačetama i pazi, ti si efikasan. Ti vidiš, te lijane padaju. Otišao jedan čovjek, popio se na brdo, kaj ljudi, vi ste u potpuno pogrešnom džungli. Vidite dublje u džungli, idete prema gradu. Da. Znači, to je efektivnost. Znači, dakle, ti si održala 30 sastanaka, ali nisi polučila rezultat. Čovjek hoće pogled. Evo, pričali smo o tome, ljudi dolaze da kupi, ne znam, Maseratija i ti im pričaš o potrošnji goriva. To nema veze jedno s drugim, jer čovjek koji kupuje takvo auto, zadnja stvar koja ga interesuje to. Znači, moraš da shvatiš šta je ono što on kupuje. Kaže, ljudi kupuju emocijom, a onda pravdaju sebi razumom. Da. Sad, kad si saslušao, druga stvar po meni je optimiziraj proces. Zašto ljudima pokazivati 50 nekretnina? 3, po meni su 3 maksimum koje trebaš pokazati. Ali kad dobro saslušaš i dobro shvatiš šta ljudi hoće i odvedeš ih na 3 mjesta. Da kažu, kad dadeš ljudima 3 ponude, uvijek će zabrati srednju. To je stvarno pravilo. Da, simio sam i video na tu temu. I treća stvar, pojednostaviti kupovni proces, closing. Znači, ljudi su vreli. Kažu, entuzijazam ima pola dana. Pola života. Danas ljudi ne mogu više naložiti ni na šta. Znači, popušta u ovom vremenu u kojem živimo. Znači, sad kad je čovjek se odlučio, imaš neki dokument, zvaće vas naša pravna služba, pa za 7 dana ko živ, ko mrtav. Znači, moraš imati spremnu olovku, moraš imati spreman dokument, da se nešto potpiše, da se neki commitment napravi, da se closing uradi. I znaš šta mi je bitno? Ovo sam da govorim real time za koji sam sad ovu zimu imao razgovor dole. Postprodajni dio. Svi ga zaboravi. Uzmeš klijenta, ti ne znaš kolika je mreža tvoga klijenta. Ne postoji bolja reklama od te od usta do usta.
Ljudi rade s ljudima, ne rade s institucijama. Tako je. Ti možeš brendiranje radu ujutro, ako neko ne kaže, vidi, ja znam, Vedran je super, džaba. Što kažu, ubosni džaba si krećio, jel? Znači, dođeš u tu pojentu da čestitaj ljudima rođendan. Nazovi ih nekad. Pitaj treba li im nešto. Onako, održavaj. Kaže, svi ljudi komuniciraju, a rijetki se konektuju. Konektuj se, jer taj će čovjek biti najbolji ambasador tvog proizvoda i tvog biznesa. Da se samo sekundu vratim na slušanje, pa ćemo onda ići na ove teme koje su zapravo isto super. Ako dobro slušaš svog klijenta, onda ćeš znati što on hoće. Ali, ljudi obično kad dođu, pogotovo ajmo reći kod nekretnina i u ovim situacijama, dobra mi je ova priča iz Dubaja, ljudi kad dođu na prvi sastanak, vrlo često misle da znaju što hoće, a zapravo se ne znaju izraziti. Isto tako. I prodavač vrlo često kada pošto poto prihvati da to što ljudi govore, da je to što oni žele, onda se dogodi tih 50 nekretnina koje obiđu. Umjesto da sjednu i kažu, mi porazgovarati malo. Da ja vam postavim par pitanja pa da mi vidimo šta vi zaista hoćete. To je ono zlatno pravilo, 3 puta pitaj zašto. Jer zašto je pitanje svih pitanja? I kad pogledaš riječ motivacija, dolazi u semantičkoj riječi motiv plus akcija. Šta je motiv, šta je tvoje zašto? Znači, ja želim nekretninu kao investiciju. Dobro. Zašto? Kakva bi to trebala biti nekretnina? Zašto baš takva? Kad 3 puta postaviš zašto, dođe do klarifikacije onoga što čovjek zaista želi, a što odnosno ono što samo misli da želi. Ovo je super. 3 zašto. Zašto? 3 puta zašto na različite načine. Ja nema zašto, nego na različite načine. Znaš, želim mali stan, želim, da kupim, jednosoban. Dobro, zašto baš jednosoban? Zašto mislite da vam je to? Jel vidjet ćeš na osnovu čega čovjek temelji tu svoju ideju. I onda to možeš mu korigirati. Ali generalno, sam motiv im je teško korigirati. Primjera radi. Ti imaš ljude koji kupuju, ove ultra bogate ljude koji kupuju na potpuno suludim osnovama. Tipa ne velja im energija kad uđu. Znaš, to su ljudi trenutka. Je li im feng shui postavljeno? Znaš, je li mali medvjed ušao veliku zmiju? Ti moraš da osjetiš s kim imaš posla. Da. Ali to kroz ta 3 pitanja dođeš do onoga šta je zapravo ono što on traži. Znaš, imaš primjer radi, ja sam čovjek koji piše, koji stvara, meni je kreacija jako bitna, meni je pogled ključa. Meni može stan, meni svaka nekretnina koja imam, nebitno da li je izdajem, da li u njoj živim, ona mora da ima najbolji mogući pogled. Terase, čuda i tako dalje, to je meni non-negotiable. Nemoj mi pokazivati uopšte nešto, samo mi iritiraš. To nema to. Ti se desilo da si kupio nešto pa neko izgradio nešto ispred? Ne. Nije. Pa provjeri. Svaka bitka je prije što je počela. Ajde ovako, jedan mali break ćemo sad napraviti sa kratkim brzopoteznim pitanjima, par komada, pa onda idemo na novu temu. Može? Ajde ovako, ne moraš elaborirati, samo me zanima ovaj kratki i jasan odgovor. Jel? Jesi li ikad na predavanju ostao prazan? Na predavanju ostao prazan? Jer kako to misliš? Onako da si se osjećao prazno. Kad ispredaješ? Da. Pa u principu to je transfer energije, trebaš biti prazan. Prazan. Ako se stvarno daš kad govoriš, a ja ne govorim često, a kad govorim zaista gledam da to bude memorable, onda se potrošiš i budeš prazan. Izvrsno. Najneobičnije pitanje koje ti je publika postavila? Ja u principu nemam pitanja publike. Nemaš pitanja publike? Sad zašto? To je isto sada da imaš spot i na pola spota imaš pitanje. Znaš, ja imam početak i kraj. I kad počnem i kad završim, to predavanje ima, kako da ti kažem, glavu i rep. I bitno je da ostavim moment. I onda kažem ljudima, tu sam, ostanem uvijek poslije, jer vidi, ubije u ta pitanja. Uvijek se neko javi, ubiju onaj hype koji se napravi kroz to predavanje. Ja ostanem poslije za razgovor jedan na jedan s ljudima. Jer ljudi, primijetio sam, ne znam, vjerojatno si ti, ali u tim velikim salama, obično oni koji stvarno imaju nešto da pitaju, nikad ne pitaju. Da. Javljaju se neki koji postavljaju onako pitanja opet da bi nekome, da bi kod nekoga dobili, znaš, neko rekao, jao, kako pitanje, znaš. I to ubije priču. Da. Poslije ljudi priđu i pitaju ono što stvarno ih interesira. I više cijene jer dobiju 1 na 1 odgovor. Slažem se. Najneobičnije pitanje koje si ikad dobio? Jer ti pada neko na pamet, onako, ako ti padne dobro, ako ne, nikom ne. Vjeruju da ne pada, stvarno. Super. Mislim, ljudi pitaju svašta. Znaš, u zadnje vrijeme jako puno, evo gledam na mrežama, vidio sam se, skoro 500 000 imamo.
Ogroman broj pitanja o muško-ženskim odnosima. Ja nisam ušte o tome nikad pričao. Ljudi imaju problema sa tim. Da. Znaš, rastave, razvodi, čuda, ovo, ono. Druga stvar, ljudi imaju problema s djecom i onda dolazi ova pitanja najčešća. Čak zapravo niti financije, niti ovo što ljudi misle da je bitno. Ne. Najviše pitanja je kako se izboriti sam sa sobom, sa svojim mislima, sa brigom, sa stresom, sa zlom slutnjom, sa sumnjom. To su pitanja koje najčešće dolaze. Ok, par ili pitanja. Knjiga ili predavanje? Ili ti pisanje ili pričanje? Dobro. Pa, ako moram birati, pa knjiga. Knjiga, ok. Duže traje. Ok, ja bi se kladio da bi rekao predavanje. Talent ili vještina? Vještina. Skript ili improvizacija? Improvizacija. Ne djeluješ mi kao štreber. Mislim, s jedne strane da, ne bi ti završio doktorat i to sve, ali opet s druge strane taj dio da možeš biti kreativan i donosi odluke u trenutku. Improvizacija, znaš zašto? Zato što osjećaš energiju. Nisam ja, znaš, opet kažem, u drugom poluvremenu improvizacija, u prvom skript. Aha, ok. Znači, u drugom poluvremenu improvizacija. Pa pazi, vidi, ja sam bio hardcore biznismen. Ja sam vodio velike sustave, ogromne. Znači, nisam ja bio profesor, ja sam najmanje bio profesor. Ja sam bio čovjek koji je vodio ogromne financijske institucije, zdravstvene institucije. Onda sam, znaš, imao sam svoje privatne biznise. Da je neko ljudima koji su mene znali u prvom pogledu rekao da ću ja pisati knjige i rad, ovo što sad radim, ljudi bi umrli od smijeha. Ista stvar. To je ono koliko se mi otuđimo sami od sebe. Znaš, koliko nismo svjesni šta su naši, zato ja vjerujem u coaching života. Znaš, meni je John Maxwell to svijestio. Pazi, mi imamo, u toj Maxwellovoj metodi imamo neke vježbe koje se radi. Te vježbe su postavljene tako da čovjek ne može da dokući šta je poenta. Znaš, ja da tebe, na primjer, pitam sudac ili odvjetnik, na primjer, ti naš put i kažeš nešto, razumiješ. Ja te pitam pouzdanost, poštenje, predanost, povjerenje, vozač, suvozač, znaš, a sve to na kraju se stavi i kaže, evo, to ti je ta tačka. I meni piše pisanje, kako vam pisanje. Kako pisanje, kakav govor motivacioni, nisam uopšte razmišljao u tom pravcu. Jel? I onda kad tad dođe ovaj talenat, znaš, dođe talenat koji zapravo se ti, znaš, kažem, svi su naši problemi počeli kad smo prestali biti ono što zaista jesmo. I pristali na verziju sebe koji nam je svijet nametnuo. I onda počeli da je živimo, uvjeravajući sebe da smo to mi. Jer znaš, kad danas vidiš u poplavu bolesti koje ljudi imaju psihičkih, to su se nekad zvale duševne bolesti. Znaš, interesantna stvar, jel da je? Nije više duševno, sad je psihički. Jel? Duša je puno veći termin od psihe. One dolaze kad čovjek, Freud je govorio, djeluje suprotno svojoj prirodi. Znači, ako je tvoja priroda da budeš umjetnik, da budeš kreativan, ne može, tebe može život sabiti da budeš nešto drugo, ali prije ili kasnije će iz tebe vrištati tvoja priroda i kažnjavat će te kroz napad panike i kroz depresiju, kroz anksioznost, kroz nezadovoljstvo. Tako, i onda krene psihosomatika gdje počne biti fizička. Tako, svega. Ajmo mi imamo još dvije teme koje bi ja volio pokriti, što smo zapravo na neki način ispomenuli. Prva tema je specijalizacija. Ti si rekao zapravo, izreka je dakle ono znati puno o malo. Tako je. Jel? Tako je. Pa ajmo pokušati malo to onako u biznis staviti. Ono što se meni čini, u jednom trenu je bio ogroman boom i hajk oko tih, ja bih sad to stavio onako, da prizemljimo ljudima da skuže. Odjednom se u zadnjih 20-25 godina, pogotovo kod nas u regiji, shopping centri na svakom uglu. I sad odjednom su se počeli otvarati male butik, trgovinice i sad se imam dojam, možda sam totalno u krivu, ispravite me slobodno u komentarima, da su se počele specijalizirane male trgovine vraćati u centar grada. Ne znam jesi to primijetio, nisi kako je vani, ti puno putuješ isto. Pa specijalizacija, mislim, koliko je bitna danas ta specijalizacija? Ja vjerujem da je znati puno malo tajna velikih uspjeha. Sad, specijalizacija je ono što razdvaja sjajni od dovoljno dobrih. Legendarno. Dobro, najveći naprijed sjajnog. Sad, moje knjige mislim da su između ostalo popularne zbog priča. Da su u njima priče. Priče se kaže priče da uspavaju djecu i probude odrasli. Jel? Najbolje ta priča definiše imamo nadživjeti život. Kaže, jednom se biznismenu stala je proizvodnja, a imao je ogromnu narudžbu.
Pazi, znao je on koga treba nazvati. Svi znaju. Znaš, kad imaš problem liječnika, svi znaju ko je, ali uvijek je do njih teško doći i uvijek skupi. A ja uvijek kažem, ako misliš da je profesionalac skup, samo čekaj da ti amater napravi cirkus od života. I vremena potrošenog i živaca i svega ostalog. Ali, on je znao. Međutim, ajde prvo zovne jednu tvrtku, drugu tvrtku, pa bi oni radili due diligence, pa bi oni radili ovo, pa bi oni... Čovjek nema vremena. Kaže, nemam, ja gubim ovdje milione, zovite tog. On njega pozovu. Čovjek kaže, možete li ovo riješiti? Kaže, mislim da mogu. Koliko vam treba? Pa kaže, 10 minuta. Ovih vam trebalo 6 mjeseci. Kaže, koliko je milion? Znaš, vamo računa, isplatimo se. Kaže, ok. Ruka i ok. I sad, popričao sa 2-3 čovjeka, shvati šta je, izvadi jedan čekić i udari na jedno mjesto. I sve proradi. I svi sretni krenu rad, ovo, ono, pošalje fakturu, $1.000.000. I sad kaže računovodstvo, pa znate, pa puno je ovo šefe, pa milion, pa za jedan udarac čekićem. I oni njemu to pošalju. Čovjek njima vrati nazad i kaže, udarac čekićem, $1. Znati gdje udariti, 999. Da. Dakle, jedna stvar koja mijenja sve jeste da se opredijeliš u svemu samo isključivo za najbolje. U tom poslu. Jer ljudi žele da uštede, a da postignu vanprosječne rezultate. To je oksimoron. To je idiotizam, to je paradoks. Da. Sve što vrijedi, košta. Iz tog aspekta mislim da bi čovjek bio sjajan, on se mora specijalizirati usko. U oblasti u kojoj ima kredibilitet i u kojoj kontinuirano radi na sebi. I mora biti selektivan kakve klijente uzima. Mora znati kome može, a kome ne može pomoći. Mora imati sposobnost da bude objektivan i financijsku sposobnost da odbije klijenta i mora imati spremnost da kaže ne. I da klijentu kaže ono što mu se ne sviđa, jer tu mu je lijek. Gdje ti je otpor, tu ti je rješenje. Forma na ustupšu suštine. Jedna od najvećih zamki zbog koje korporacije danas propadaju. Da. To se u potpunosti slažem s tobom. Jer ja sam radio u 4 korporacije u životu. Naučio sam jako puno o procesima. Kako složiti dobre procese. Ali sam isto tako naučio jako puno o tome kako ne raditi s ljudima. Kako ne raditi s ljudima. Da, odlično. Ne radi, tako je. Jel? Jer negdje se čovjek izgubi. Koliko god se svi mi trudimo, misija, vizija, sve, ljudi su najbitniji, ljudi su naša najveća vrijednost, bla, 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 bla. A ljudi su broj. Kažu čuvaj mašine. Da. Znaš šta je meni to? Meni je bilo, ja kad sam bio na tom famoznom Harvardu, znaš, postdoktorski. I sad vodio sam tvrtke, kaže profesor, znaš, 4P, what is this? Znaš, ja kontam je onaj američki bullshit, sad mi moramo reći, product, price, place, promotion. Kaže, ne. People, and again people. To je nova paradigma. Svijet se mijenja, karte se ponovo miješaju. Vidiš da neka pravila više ne vrijede. A people nije dovesti nekoga ko će im držati strukturirano predavanje koje će polučiti rezultat na papiru, a u stvarnosti ljudi se raspadaju. Raspadaju, pucaju. I nije, hajde da dobijem nekoga, ovoliki mi je budžet. Hoćeš nekoga koji je sjajan, izađi van zone komfora, pa ćeš dobiti. Jer ono što te dobro dode, neće te odvesti dalje. Sabotiraš samog sebe. Sad sam baš jučer, neposredno prije nego što sam došao tu, da sam vratio iz Sarajeva, radili smo na team building. I gospođa koja je organizirala, mi kad smo poslali koncept šta ćemo mi raditi, ona kaže, pa kako ćete vi to sve odnosati? Pa kako ćemo, pa ne znamo di će ljudi, pa kako, pa to je 100 ljudi, pa hoćete vi to moći handla, pa? Rekao, pa jeste nas angažirali? Kaže, pa jesmo. Pa se mi bavimo time? Kaže, pa da. Pa što smo dobri? Aj malo ima vjere. Da. Bilo je super na kraju zadovoljno. Znaš šta je garancija? Ja, na primjer, kad gledaš, na primjer, privatne banke u svijetu koje postoje kod 300 godina, njihova jedina garancija je ime. Znači, to je jedina garancija. Znači, kaže, kolika je garancija, koliko sad, ne znam, država Hrvatska garantira, ili koliko, ne znam, Švicarska, ali nebitno, koliko garantiraju, pa sve preko toga garantira brand. Ne mogu ja sebi dopustiti da ne uradim over delivery. Tako je. Da ne uradim, da ljudi kad završi, kako je ovo bilo dobro. To sebi ne mogu dopustiti, malo vjeruj tome. Jesi me angažirao, jesi prepusti. To je još jedna stvar gdje imaju problem ljudi. Naš mikromanagement. Dok se mogu pričati ujutro o tome. Znači, još jedan poseban. Ako ćeš da budeš, ako si lider, a to je ona, znaš,
sa mnom rade najviše ljudi koji shvatili da ono što je dovelo do ovdje neće ih odvesti dalje. Aha. Znači, ti si krenuo od neke male, napravio si ogromnu kompaniju, to su milioni, milijarde, sve ok, ali ne možeš mindsetom ostati na isto. Da. I ako si najpametniji čovjek u prostoriji, ti si čovjek u pogrešnoj prostoriji. Da. Znači, moraš malo biti spreman da angažiraš nekoga ko će ti reći neke stvari koje tebi nisu ugodne, kako bi ti bilo lakše. Svaki dobar lijek je gorak. I sad mi se nekako prirodno dovezuje ova, ajmo reći, posljedna tema. Ta manija, možda nekako 10 minuta. To je sad taj buzzword, rezilijentnost ili ti otpornost, pa ajmo to staviti malo u kontekst prodaje, jer na kraju krajeva prodavači ja gledam kolege, kad dođem negdje raditi edukaciju, oni su majketi sa šamarani sa svih strana. Što od uzgora, što od uzdola, što od kupaca, što od računovodstva i financija. Da li je ona više emotivna, da li je ona više na neki način, kako bi se reklo, racionalna? Kako uopće to se skupa posložiti? Rezilijencija u svojoj osnovi je mentalna otpornost. Znači, to je svojevrsni mentalni imunitet. Znači, kao što ljudi uzimaju vitamine za ovaj imunitet, trebaju uzimati pravu vrstu hrane za imunitet mentalni. Znači, isto kao što idu na fitness svi i jedu avokado, tako isto bi trebali bi ići na mentalni fitness. To je ona moja rečenica, nije važno što jedeš, važno šta te izjeda. I paziti na to. Ali znaš šta je po meni suštinski u samom korijenu rezilijencije? Je jedan mindset change. Znači, promjena načina gledanja na stvari. Da se sve dešava za naše više dobro. Da mi nekad mislimo da je nešto loše po nas, ono ispadne dobro. Nekad mislimo da je dobro za nas, nekad ispadne loše. Nekad shvatimo nakon vremena koje je prošlo da se za neka zatvorena vrata i neki problem i neku blokadu trebalo iskreno zahvaliti. Znaš, jako mi se dopada ta rečenica, sad kaže, napredovao sam u ravnodušnosti. Znači, kako napredovati u ravnodušnosti? Znači, biti ravnodušan u pobjedu i porazu. Znaš, shvatiti da si u prolazu. I sad, opet jedna priča, ja stvarno volim te priče, a zove se Sreća, nesreća. Nisam je pričao, ovo je prvi put. Kaže, jedan starac imao sina i živjeli su na farmi, imali su jednog konja. Lijepog konja, ali jednog, to je bilo sve. I jednog dana je nestao taj konj. I svi su pomislili da je konj ukraden ili bio lijep. I došli su mještani. Znaš kako su kod nas ljudi, šampioni u sažaljevanju. Jao, izgubio ste svoje bogatstvo, strašno, kakva nesreća. Kaže starac, sreća, nesreća. Polako, vidjet ćemo. Nakon mjesec dana taj konj sa njim dođe 5 divljih kobila iz planine. Kažu ljudi, jao, kakva sreća, kao povećalo vam se bogatstvo. Kaže on, sreća, nesreća, polako, vidjet ćemo. Nakon toga sin pokušavajući ukrotiti jedno od tih kobila, padne i slomi obe noge. Kažu ljudi, jao, kakva nesreća, tvoj jedini sin, obe noge. Sreća, nesreća, polako, vidjet ćemo. Krene rat, dođe vojska, pokupi sve vojno sposobne muškarce, osim sina od ovog starca, koji im nije bio od koristi. Sreća, nesreća. Ko zna? A baš da, ko zna. Tako svim u životu ta rezilijencija dolazi od toga. Znaš, kaže, nemojte nikada psovati neprilike. Možda su vas spasile tamo gdje niste ni svjesni. Znači, ljudi, ja gledam, na primjer, stoje u redu, na primjer, na autoputu, gužva, ja, čovječe, možda ti je bilo suđeno negdje da zalijepiš, da podletiš pod kamion. Pa te ovo zaustavilo. Sreća, nesreća, ko zna. Da, gledaj, znaš, izaberi, znaš, kada meni se jako dopada, Tolstoj je rekao, kaže, ako hoćeš da budeš sretan, pa budi jebote, ko ti brani. Da. Znači, ustani ujutru, nariktaj se, reci ima da mi danas bude top dan. Ali ne u onom smislu, daš neki afirmacija, nego odluke, čvrste odluke. Znaš, kad gledaš riječ decision, ona dolazi od latinske riječi decisio. Znači, amputirati nešto trajno odrezati. Što nisam znao. Znači, samo tad kad takvu odluku doneseš, da trajno, da ima nazad, znači, odrežeš, tad si donio odluku kao ozbiljan čovjek. I kad tako doneseš odluku, da će danas biti top dan, da ti neće pasti imunitet na tuđu serviranu glupost, da te neće neka budala iznervirati, da neće samo sebe bespotrebno, mi sami sebi smo najveći neprijatelji. Znaš, kako kaže, kad dobro pazite na svoje misli, jeste vi oni koji slušaju. Znaš, da će ti biti dobro i da će danas dan taj koji živiš u toj nekoj knjizi tvojeg života svjedočiti za tebe, a ne protiv tebe. I da ćeš u njega utisnuti sve što imaš, znači i najbolje misli, i najveća postignuća, i najuzvišenija djela,
da ćeš biti autor, a ne samo čitalac knjige svog života, da će se ti dešava životu, ne život tebi, onda se sve mijenja. Da. Tom odlukom se sve mijenja. To je jedna od odluka. To je svakodnevna odluka. Ustao sam ujutru. Znaš kako ljudi kažu, kao ustala sam na lijevu nogu. Nemoj me zajebavati. Lezi pa ustani ponovo desnu. Kakav je to bullshit izgovor? Ili na drugu stranu kreveta. Kakav je to bullshit izgovor? Znači, ustani i reci sebi to onoliko puta koliko je potrebno. A šta god da se dešava, sjeti se ove priče, sreća, nesreća. Šta znaš? Vrijeme će pokazati. Odlična je priča. Jedno pitanje koje te nisam planirao pitati, ali sad mi se nekako iskristaliziralo da bi zapravo bilo super. Vjeruješ li u kauzalnost? Ili misliš da se sve događa sa razlogom? Kako misliš kauzalnost? U slučajnost. Da se stvari događaju. Poslao sam ti tu poruku. Ne postoji slučajnost. Aha. Mi koračamo prema mjestima i ljudima koji nas čekaju oduvijek. Ja vjerujem da je sve zapisano. Ja vjerujem da kaže, čovjek se neće smiriti dok ne povjeruje, a šta kaže vjerovati, nimalo ne sumnjati, u određenje. Da sve što ti se desilo nije te moglo zaobići. I sve što ti je zaobišlo nije ti bilo suđeno da se desi. Da. Ja vjerujem u to. Znači, jesmo se ti sreli na aerodromu, slučajno. Što baš tamo? Znaš, što baš tamo gdje imaš i priliku i vrijeme sve da s nekim, i da tako brzo klikneš. I, znaš, nekad ja kad pošaljem nekom poruku, nisam siguran, nisam ja poslao, ko je poslao, vjerujem, nekad me ponese da nešto napišem prema nekome. Sve je to, ja mislim, kako to je rekao Coelho, važne susrete duše planiraju mnogo prije nego se ljudi sretnu. Ali bitno je vjerovati da se sve dešava sa određenjem, ali za naše dobro. Za naše veće dobro. I da nema ja bih sad imao još 73 potpitanja, ali da budemo u tajmingu. Posljednje pitanje i onda još imam jedan komentar koji ću te moliti da mi daš. Postoji li neki razlog zašto si odabrao za određenu knjigu određenu boju? Cijelo vrijeme gledam i kopka me cijelo vrijeme. Zašto crna, plava, crvena? Odlično pitanje. Da ti kažem, boje imaju svoju simboliku, znaš. Naprimjer, kad uzmeš i brojevi, broj 7 tajnih uspjeha, mislim, to je poznata broj, ali ja sam rođen 7.8.77. Znači, 3 sedmice ima. Onda kad pogledaš, znaš šta sam trago? Trago sam za brojem koji je kod svih religija, gledam da pomirujem ljude, negdje ovo 7 je kod sviju dobar. I to je jedna stvar. Druga stvar, 7 patuljaka, 7 ovih, 7 oni, kaže, čekaj, ti to imali 7 sekretara, s koja je to. Ali plava asocira na uspjeh, plavo-zlatna, to je neka boje imaju svoju znakovitost. Ova crveno-bijela sa ovim infinity znakom. Infinity znak je jedina stvar koja je zajednička svim ovim knjigama. Ispod svake priče ide infinity, jer je to taj trag u beskraju, ali to je ono što bačiš nizvodu, naćeš uzvodu. Znači, sad to je kako siješ, tako ženješ. Jel? A vuk je crn zato što sreća je crno-bijela i asocira na ta dva vuka u nama. Znači, šta znači, pazi, kojeg vuka hraniš? U svakom od nas postoje dva vuka. To je bitno indijanska priča. Znači, vukovi su zmijevi. Svaki dan se mi borimo sa svojim mislima. I pobjeđuje onaj vuk koji mi odaberemo da hranimo. Onaj loši ili onaj dobri. Mi biramo, ne biramo šta nam se dešava, ali biramo kako odgovaramo na ono što nam se dešava. Tako da to je ta neka, evo, nije mi nikad niko pitao, to je ta neka priča iza toga. Ja primjećujem obično takve stvari. Živjeti život, jer to je, znaš, ta knjiga, na primjer, ja je smatram najzdravijom mojom knjigom, jer u njoj imaš teme kako se nosa problema s iskušenjima, s lažnim prijateljima, skrivenim neprijateljima, zašto je šutnja zlato, kako, znaš, to su sve životne stvari na kraju kako ga nadživjeti, znaš, šta drugo osim bijele boje. Ja. To je vječnost. Evo, i za kraj, rekao sam jedan citat koji mi se jako sviđa, kaže, ozbiljnost je najgori od svih bolesti. Da, sad smo najgora od svih bolesti. A to je, kaže, ozbiljnost je najgora od svih bolesti. Od nje se teško čovjek oporavlja. I kaže, nemojte život shvatati previše ozbiljno. Svakako nećete živi iz njega izaći. Evo, meni je to baš onako, pa toliko jednostavno, a toliko istinito. I samo nemoj, kaže, da ti bude svejedno. Jer to se čovjek nikad ne oporavi. Nemoj da ti bude svejedno i nemoj previše ozbiljno mračiti, znaš, ja sam ozbiljan. Malo neozbiljnosti, malo je u principu doživljavati sve druge ozbiljno, a sebe neozbiljno, to mi tajno. I sad kad uzmem u kontekst improvizaciju, kad uzmem u kontekst, ajde reći tu neozbiljnost, odnosno dozu neozbiljnosti, kako predavanje možemo očekivati 12.11.? Odlično.
Odlično. Odlično. Nešto smo onako, znaš kako neka, ajde da kažemo, postoji neki skript, ono se zove 3-2-1. Gledao sam da nešto, jer ja imam jedno predavanje koje radim, koje se zove Put visokih postignuća, ali ono traje duže. Za ovu priliku i prigodu, pripremili smo to 3-2-1. Znaš, 3-2-1 je sve što vam je potrebno na putu visokih postignuća. Znači, 3 faktora. Znači, ono 3-2-1 krene, nego 3 faktora. Koja su to 3 faktora koje ti moraš centrirati? Ne moraš ništa, ali trebaš centrirati 3 faktora. Koja su to 2 pitanja koja moraš sve postaviti svaki dan? To je jako bitno. Koja je to jedna odluka koju čvrsto moraš donijeti? Kako bi se život promijenio iz korijena, kako bi i u poslovnom i u privatnom smislu postigao nadprosječne rezultate. To će biti to, bit će smijeha, bit će, ajde da kažemo, i onako možda malo i emocije, ali ono što je sigurno je da će biti jako dobro. I da će ljudi nakon toga biti drugačiji. To uopće ne sumnjam. Ja se veselim, pazi, zaista i konferenciji i razgovorima s ljudima i nakon konferencije i druženju. Kako sam pisao tebi, biti sretan dolazi u riječ sretati se. Sretati se sa dobrim ljudima, razmjenjivati energiju, eventualno nekoj saradnji koja se tu može i uspostaviti na obostrano zadovoljstvo, vjerujem da će biti top. Da će biti top i da ćemo svi biti na kraju jako zadovoljni, da će biti memorabno. Neka se mi nastavimo sretati, Kenane, meni će biti izuzetno zadovoljstvo. Kako smo počeli, tako i završavamo. Svi vi koji želite poslušati Kenana uživo, 20.11. Sales for Future konferencija 3-2-1. A do tada, hvala ti puno i evo, nadam se da će biti još prilike da se družimo. Hvala tebi, veliki pozdrav svima koji gledaju i tvojoj ekipi i vidimo se 20.11. u Zagrebu. Hvala ti puno. Bog.